بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبالما مليون أمبالما أفريقيا alhamdulillah ambaw fo ambaw bela jelen barkada ni video kunguru ndi kala se jien islamé bela jelema hakli labbi kile flyna komina tume mali kono amadu mashira no eseli bamanakan kela munun tunana anga jamana kono no tume fekana ko fitna dadon yano alhamdulillah kasi kono aywa bi amebo ka buya masegin bake anga au conseil islamique mokoyi vraiment malien do amba don tigi au conseil kono cheuba kono ala jomba kono ube saya korodo dine kala no unyene ambado uche bacha mampabe au conseil kono wayaye uye déclaration minke aya irana kafo islamia mali kono abe korotani atebe abada awode ilauna uye déclaration minke abato vraiment ambe do de kuye kafo abana atitemeninga ni mogom tay ala koy akakan kele anga jigiso parce que depuis une vidéo que mogo ya mule abo je fambe do yera kun commencer ka groupe sigi kaban donc arrête mere ona parce que dine kudo an te son fio kudo ka kulu anga jamana kan anyene mais aya suro alhamdulillah doni baga minun be au conseil kono ni dine ko bulu anyu jigiya ni mi aya suro bukabu ni o yere parce que ye ko lage ni sharia ka bo ka degré minta kan mo ke atete meninga wala ambu barkada association muhajiruna fana bela jelen to la on ba fo mo tunye aywa ka fo anga ulika joka amba fo alhamdulillah anga tuanga nyemoko ode fora ati Allah wa rasul wa ulil amri minkum aga nyemoko mana abla rom dro abla wa abe abla la rom nata atete meninga abadan ambu fo ambu barkada mali islamia alaka kishi malion anga be anga kenyon fe islamon on de fakire on de bakire tabulu chaya wajibido me anga do an danku ye dinende dangunga boni yere idangunga boni yere wala ala kasikono akakan ni koyi aka joni yorina aka famya ni famya fanai ni goro de mali dine be de farala mali dine karamogo be mali dine nyemogo be mali doni baga be farala nyogon kan ka fo ka seli bamanan kana haramudo atebe amanga kulukulu oda tu ye degira o ye kuma fo ko ka mo nunu la singabo mali dugukolo ka makana yala tuguni wa eta ki joyoro la vraiment atete meninga ala ka here kene na ala ka yafodi na uma ala ka ambe son kan sutra islamia ala ka deme ana obalma kede tuno bayisa dukule bonga ko mali wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayaw abonné à la page kan YouTube kan walma Facebook kan pour ka nga video to bela jelen soro walma aw ka vocality ni numéro nunu kan pour ka ke nga groupe WhatsApp tondonye almuhajiruna hakina kele kunglena kele ala ka dina be challenge change kono chugudi.